مسكينة والله. مسكينة والله. جان حواسني خينيا وان غراجرو الرمني هتاجان بريدا متي سراو قبا نمني الربسا ايغچو قبا مقا خنا افرا ملق اكاسيتي نوتها جچوف خويلي جماعه دو صلى على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حواسخي يا خبجمو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أغنى الناجرات جرو تيسن جرو غمبچو جرو دين جرو حواسما جرو دينك دي جرو آخرة جرو دنيا جرو وهندام بريد جرينيا وهندام بريد ربي سنيها تاسسو سنينجا كم جرتم فيادا نغايا زبانا خنقا برارو متاني و فاللي اتي ولا غرو لينغا كلين سمرا وان تكتكا يوغا هجة ملي تيكو نموما إبا حواسا خينيا وانو ملمان تكن قرر اسمبوسو برباد وان غرين تغيين وان لغارب بيو تاتي تغيتي تلين تولي وان أرجت اللين تولي يرو خانتي يولا فاخاني واجني نموما جولي وفي إلمان وفي وجي والأفان دابتي تانا جني إراركني نموني جولين تينيا مراسني جولي هندامي جولين تينيا مراسني بيومتين يتعدق قودون تاني تنا طرفا قبتني كتا نم أد فودني واني ديوتنا فيسبوك خنرتي ديما توري وان بريدا دامت إلمان كيا يا إلمان كيا وين سنيد آمدو وان هدو أكنما تقو قلبي نجاب سرايدو حواسني لمان اسي والدرقو بسيفتن سن خطوكو الفوتني توكو قبو فيتن سن خانما غريفا مقالي داون فدوان يو دوغا ربي فيتن اكي سنجتن سنتي جوون فدوان نين قام فدلي دا والله سينان سنر راغل ماولين فدو دوغا مقان دو وان سن دويتن سن امو حواسني لمان اسم بفسنين ديهي ستنسون أناتو اسن الربيخ كغاريتي حواسخنا لچو دوغا هدو دوغو غورتني فغاتني امو غربودا خنو غلالو ديبي اجرتني اللي ديبي اجولي تينيا دوغا ديبي ادو وان انتاني والدرغمسي ساجرتن وان انتاني رتي والفلما جرتن واول درغمسي سون تاني اجابتا اجا مرغا تم كي سافله تميات اجابتا اجا مرغا اجي بتا في فلندو قبدي اجي حواسسن والموغا قبدني وها سوا ترتن جتني اللي وان فيتني اللي دوبا ربي سنيها ارارم يا جولتي ربي سن اللي ها قدسو ودو بالام باسين قرين باسين يا جولتي درا بالا باسا نمني مخني درا بالا باسا ودو بالام باسين قرين باسنا ودو بالام باسين فريد الوداب يا جولتي واني تبتني هدو جرا اچي دي ماراري خيس اكو دور تبتن سنيت وانو مدور اتي تبتن سنين تبدا واني اما تبتو تين كاتن كون نما إبدان تبأتو إنه خانا بلا دبرا إسنين جو برباد مداسا إسنين تتقلين فدوان أننا جولي دامت إتيا إلمانكيا يا إلمانكيا خرامالي ديمتني أبا إسنين جاتو ودو نما جرور اللي هاسويتني ويا نما دو إيفول ربي جرور هاسويتن تانا خيسا ديمي
madaa dabarteen haadhu jaarsi madaan haadhu tana asumattiin bira dabraa hadaraa nama tokko katattaaffii godhee waan kana sirreessuudhaaf tattaaffii godhe hunda isin argeetiin jira jazaa rabbi isin yaa kafalu waan kana araarsuuf dhaamsuudhaaf ibidda fokkataa kana dhaamsuuf warri tattaaffii gootan hundi keessan galata rabbi biraa qabdan jazaa isin yaa kafalu waan isin quban qabne seenaatu dhugaadha abbaan gariin isin quban qabu haati teessa waa isin quban qabdu ani immoo isinin quba qabadu waan gaarii yoo arganiin gammada waan hamtuu yoo arge immoo abboota sanirraa bakka bu'ee nama qalbiin isaa cabxurraa yidu araarama haa kadhannu torbaan as deemu kun torbaan araarama warra maqaa isaaniitu hin dheesan daqiiqaa tanarraa gamasitti haa jijjiiramnu araarama haa kadhannuuf bakka arrabaasan faaruu haa buufnu bakka abaarsaasan eeyba haa buufnu bakka balaaleffannaasan simannaa haa buufnu bakka jibbannaasan jaalala haa buufnu jaalala nurraa haqa godhata jarri sun fuula rabbii jira والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان والرمو من توتته والبودن أف والرئيسان درى دبريف أرار مخلتني يجي ربي سبحانه وتعالى والرسن هاتانو جيجو تبرو سدفان تأما أرنو إيه قلت إيه مسكينة والله إيه مسكينة والله أكي جان هواسني خينيا waan garaa jiru arrabni hataa jedhan qacello dhaggeeffadhu quraanni akki jiru ummanni keenya akki jiru waan garaa keessa si jiru arrabni hataa jedhan jaarsi waan garaa keessa jiru qufaa jedhan quraanni akki jiru قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر وجه jibbanni arraba isaanirraa mul'ataa jira jedha jaarsi waan garaa keessa jiru qufa'aa jedhan miskiina wallahi wallahi nama ajaa'ibisallee beekisee garii ani hedduu niin ajaa'ibaa malee akka irraa rakkattanii miira keessallee seenin haatu nuti akka ummata islaamatti waan keenya ni beeyna waan nu laalchisu ni beeyna bakkarraa waraabbannu beeyna bakkarraa dhuynu beeyna akkatti jiraannu beeyna nama wajji jiraannu beeyna waa takka illee kuni qaraatittiin haajamnu du dhalannee itti guddanne du nuti nuu fi araba amantiitu walin nu fide malee arabaa wajji addatti akka ummata islaamatti wan nuti qabnu hin jiru du amantiin ammoo arabas faranjis ajamis دنيا تنقوتو نمني لا إله إلا الله محمد رسول الله جي هندي أبليان كينيا إنما المؤمنون إخوة بكا في هاجرات ربيتو قرآناتو كنجاتو المسلم أخو المسلم جنبين كينيا صلى الله عليه وسلم هوازن خي يخنا بري يتشبه خدو نمون خينيا هقا مقا عربا بافن مقا عربا هاجن نمارا كونقبو أمو مقا عربا قفامي نبين كيني صلى الله عليه وسلم عبد الله بافدا عبد الرحمن بافدا الرجال مقوتا خنا نونجي نبين أحب الأسماء إلى الله مقان قم ربي تجالتمو مقا خنا نونجي أمنت اللي وجه والقبط هذا بير مقا هقا بافنو خنا الرد أبنيت مقا بافنا كأجل فما نبي خينيا سنرد أبنيت مقا بافنا صلى الله عليه وسلم خبروا أمو دنيا تنيولالتي هيوتا دنيا قباجرو نمني مقا هيوتا سني إلمان في بافتدو هيوتا دنيا راتي بكما تيتو يواو بكم سال يواو قبينيان يواو وما فدينو هاتو نما وان تكون حواس راتي بكمي نمني مقا ساب بافتا باينان دو غافا أمريكان صدام دو ديمو namni keenya khabiyyatana jiru hundi deeggarsa Saddaam waan qabuuf joolleen gaafa san dhalatte hundi maqaan Saddaamitu miskiina wallahi joolleen gaafa jirjiirama dargiin kufee jirjiiramni biyya tana keessa dhufee joolleen teenyata islaamaa ta gaafa san dhalatte hunda isaanii maqaan isaanii dhugaasaa fi warra gaafa sanii wanni qabu angorra maqaan isaanii mul'atu badhaasaas ta'ee dhugaasaas ta'ee
maqaa kana ture hundi ijoolleen gaafa san dhalatte jechuudha. Waan yeroo takka keessa argame akkasirra dhaabbatee hawaasni maqaa baasa duniyaa guutuu tukkase. Nuti maqaa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muhammad Ahmad kajuu hogga baaf tasammuu bi ismii nuun jee Nabi sallallahu alaihi wasallam maqaa kiyya baafadhaa nuun jee maqaa kiyya baafadhaa nuun jee do. Maqaan duniyaa tanarraa namni itti yaamame irra guddaan maqaa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abbaan fedhe jaalatus abbaan fedhe jibbus. Maqaa sahaabaa yoggaa baafnu jaalala sahaabaa saniitiif. Maqaa Aishaa fi Khadijaa gaafatti namtichi balaaleffate. Waltuttuquun gaarii mii beeki baabaahi. Beekaa irra kunne malee seenan hiyyeessan qabduu namtichi jeesuun dubbii jabduu beeki baabaahi. Waa qoqqotuun feenu namni guddaan madaan haadhu. Namni guddaan madaan haadhu. Namni nama ufiin madeessu. Nama ufiin madeessu. Namni gowwaan hin jiru duniyaa tanarra nuti gowwaami. Laakiin waan darree hunda ol fuunee maqaa ittiin goonu jenneet usnee deemna. Maqaa kana yoggaa baafannu nuti araba leellisuufii miti. Araba deeggaruufillee miti. Maqaan kun amantii wajji wal qabatee ummata keenyatti waan dhufeef akkuma ummata biroo tokko akkuma ummata biyya biroo tokko lakkaa'uun barbaachisu hundi beeytanii. Maqaan amantiidhaa nama hunda maqaa amantii kanaa dhaale nu qofaa mitu. Maqaan namni amane hundi wama amanetti waa amanu maqaan amantii sun isa wajjiin maqaan warra amantii san qabatee isaanitti dhufeetii fi maqaan akkanaa isaan keessaa calaqqisan nutis akkas. Ammoo kana qofallee mi daliilli ragaan Nabi sallallahu alaihi wasallam irra caalan maqaadhaa Abdurrahman Abdallah nu barsiisee fi maqaa kiyya baafadhaa nuun jee Nabi sallallahu alaihi wasallam kunilleen akkuma jiru tahee jechuudha. Kana ar'allee borullee hin dhiifnu nu maqaa kana baafanna duuba. Maqaa kana baafanna. Namni maqaa kun isaan tahin ummaatii rakkoon hin jiru duuba. Ammoo maqaa kana akkanuma wajjiin nuti. Qaceelloo dhaggeeffadhaa. Akkanuma wajjiin maqaa hawaasni keenya dur baafatu. Galgaloo fi guyyee fi waariyoo fi bultumii fi roobaa fi maqaalee kana hin balaaleffannee beeknu nuti akka nama amantii tokkotti. Qajeeloo dhaggeeffadhaa. Hin balaaleffanne nuti. Maaliif maqaan maqaadha jechuutti beeyna. Waan balaaleffatanillee hin qabu. Namoonni tokko tokko nu keessaa ilaalcha akkasii haa qabullee ni sirreessine maqaan humaan qabuu jenneen duuba. Amma immoo yoggaa namni nama tuttuqu namni abbuma fedhillee haa ta'u yoggaa namni nama tuttuqu waan biroon nama keessa fidadu. Namni amma ayyaana isaatiif wal gahan sun achirratti haasawame koon nama hawaasa keenya keessa ture umrii isaa haga tokko galamsoo ka ture manguddoo teenya sheekkanii fi manguddoo biyya teenyaa wajjin obboleeyyan ta'e ka jiraate. Jechi kun isarraa unuun hin jaamne. Nama ayyaana isaa dhufe osoo hin ta'in isarraa unuun hin jaamne. Irra namni nama san kabaju irra imimmaan booche manguddoon teenya gaafa dookumentarii takka dalagan galamsoo fi imimmaan booche hogga isa maqaa dhawan dubbatuu dadhabdee booche Taaddasaa Birruu gaafa maqaa dhawan. Yoo jaalalallee taate namni nurra jaalatullee inni jiranatti fakkaatu ta'a akka jaa. Kanaafuu wanni nama tuqu takka ummata bal'aa kana islaama bal'aa Oromiyaa keessa jiru. Islaama bal'aa kana qalbii isaa cabsuuf tattaaffii godhuun karaan ta'e karaa malee ta'e dogoggoraan ta'e beekaan ta'e bareedaa mitii jenna nuti har'a afaanuma kana hin haasawa. Bareedaa miti sirraa'uu qabaa. Namni arraba isaa eeggachuu qabaa. Akkana jennaan duuba. Maqaa arabaa baafachuudhaaf takkaa biyya teenyaaf qabsaa'uuraan hin dhoorkine maqaa arabaa baafachuun. Islaamummaa qabaachuun islaama tahuun hawaasa keenyaaf qabsaa'uu waa takkaan hin dhoorkine nama jiru hundaa ol nama waa himatu hundaa ol
falmuu dandeenya kana duuba dhugaa jirtuutu tanallee beek nama maqaa Muhammad Abdul Karim Sheikh Bakri Safalo Sheikh Bakri Sheikh Ubar maqaa Arabaa bira dabree Sheikh Ubeek Bakri bira dabree Sheikh Muhammad Rashad monguddoota Baalee tokko lakkaayu hunda isaanii monguddoota Jimmaa miskiina wallahi jarri kun maqaa islaamaa qabaachuun ummata isaatiif qabsaa'u mee abbummaan fedhe seenaa tana keessatti nama maqaa muslimaa qabu kanaatu irra hawaasummaa ummata kanaatiif qabsoo ummata kanaatiif irra abbaadhamoo eenyu hajaan wal dorgomsiisullee feenu nuti yoo dhugaa feetan kanallee wal dorgomsiisuu feenu booda ammas yaa'ii biroo keesseentan wal dorgomsiisuu feenu ammoo namuu gahee qabaa qooda qabaa wanni namni beekuu qabu maqaa arabaa san qabaatuun biyya teenya jiraachuurraanuun sakaalle hawaasa keenya jiraachuurraanuun sakaalle hawaasa keenyaaf dhimmurraanuun sakaalle hawaasa keenyaaf falmurraanuun sakaalle kana namaa wajji waliif falmuun feenu akkana beekuu qaba namni beeyne yoo jiraate namni odoo beekuu waliin laaqu yoo jiraate dhiisuu qaba waan akkanaatu